Hujjatul Islam Imam Ghazali, tokoh tasawuf, imam tasawuf. Sebab kita tengok akidah, kita tengok orang Aceh, semenjak masuk Islam ke Aceh, akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ada golongan-golongan sekarang yang memfatwa, yang menyesatkan akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, berarti Islam yang pun tamang Aceh sehingga menyebar Nusantara memandum sesat. Yang kayak halung tem lu. Bila bayu tu bakal lu lawan Wahabi sabi. Nyonyo ipu sesat hana urang Islam di Indonesia yang selamat jiji. Berarti kafe memandum, penghuni neraka memandum. Yang perlu dai lewe yang. Jadi pemerintah hana serius, lebih serius tangani Covid dengan Covid akidah. Virus yang membahayakan akidah jik menan-menan bak pemerintah. Sebab hana kita mempeng. Ini bahaya ini. Bila bergalangnya bengih hurung, bengih kakak bengih. Apabila kah Hujjatul Islam Imam Ghazali, akidah katanya Abu Hasan akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dia rad mazhab Imam Syafi'i, rad tasawuf Abu Junaid Baghdadi ataupun Ghazali.